Tuni ni khuwa hen iche now India GAMSUNGA gangster an dim se jingin ahin la hi chi gangster hola ana saloi ho mi som ho hi ka hin seiding a hi en I het nom wa ingai nom wa le azona chan ge ana ve utin ana nga yo hiten tuni ni khuwa I seidio mi som ho hi anewa pat gangster hung hi che hitawin hi chola abang bang jong hin police ho jong ana dim po win police ho jong iza seplo te in ana bol ji win ne hi ama sa pen hen top 10 na amin hi aman sa hu hen hi chipa hi Jharkhana top 10 la amin hi ana zawin hi aman sa hu hen mi thil an guzin mi sum an guzin chutilawa beng ho jong hen chomji en chule mi him hin ho jong ana la khatan police ho jong ayang yang en an bolzin chule ama team la a aloi ho jong chun ilo chakhana bol khawa alung han na kha aile aloi ho jong chana dimpon chemchai en hi ti jon ana sun li thoji ne hi chi gangster pa hi tu a hin zelin tan police on amat dan chu aloi khat to bazar dung la awa le hon na a police on ana he do win hi ti chana manovin tu a hin Jharkhand zelinin akoi ta win hi chi gangster pa aman so hu hi a phat lo dan hi geng lam kai a hi ne ki ka in ama ho geng la ana sa pen le a phamo pen le a chon se pen chu an hi in hi apan chi killew hen number ko na pa amin hi atul di furter hin hi chi gangster pa hi alim hi vetna la chapang the jengin akum jong a chapang the jengin police ho hen hi chipa hi hin man tawin hi ta lim ki mun a hi police hon amat na hi aloi ho hi a ama a fenson video clip anala ado na wa hen I vetna hele police hon amat wang wa hen a all mo pon hi ti jon me siu shevin han hi win akiman sei ne hi hitia video clip ala ado hi social media in hin post win hi le hi chi video hi a viral hle jing in hi adul the furter hi akum achapang hle jing in police on aman wachun ko ni na puyu win hi le chapang asabe ase win zel na koilo chun a hin thla do ki ta win hi le hitia a hin thla do zo chun aman jong thil phalo hi a hin bol ki tan mi hin khu jong hin latan tu chan a hin ama hi a hin hol ta win hi aban che kilew hen number gi na pa hi ami hi police rajput na hen hi chi pasal pa hi ama gangster hi na ek chum jamin ni thla ting le hen highway dung la road dung la hon gar ho ating jevin hi ti jon anei ago ho ala pi jevin awas jevin chuti lawa nume hi hen lang pasal hi le abang bang hi kine mana bol jevin kine ma bol ji ho chu ama hen ana that pai pai jing ji ne hi police hi Rajasthan gama top 10 la en amin jong hi ana zawin khawe hi police hon ana mon win hi cha chon aloi hon ani kap to pi win ana hu do ki no win hi chi gangster pa hen thil a bola hel ani kim nei hle jeng ji in ain la tu in leise in wang ta poi leise na lo na ji hi aloi ho hedan ki boi kha in aloi ho chon ana kap li kha o win hi aban che kilew hen number segin apa amin hi chotu chobe hen hi chi pasal pa hi Jabalpura top gangster la khat cho na hi en ama hi anewa pat gangster MIPHALOU cho na hi tan Jabalpur GAMSUNGA chapang cha chan jong amin hi an he ovin ama phat lo dan hi kidang hle jengin iti jan police on jong anaman ji ovin a hin la police on jong chi ina lo ji tan police on jong hi chi pa hi an ki cha hle jeng ovin iti jan phana che che na hele a thil bol he ahung sang che che en mi him hin kho jong a hin la ta na hi le case a hin nei tan hi pa chen police on ning kum vel la chen hi chi pasal pa he anamanovin a hin ko zel dingin ana koi tawin hi apan chi kilew hen number 6 na pa amin hi Salman Lala kitien hi chi pa hi Indore GAMSUNGA top gangster la khat chon hi kinen hi chi pa hi ana gim nei hle jengin thil se au se cha bukim senin ana tongin ana bolin thil se a bol na mi a he do a sei do kha a he do kha le ama hen ana dem pon a sei do ho report na bol ho chu ana that ji in hi ti chun ayang alowin ana bol ji in hi Salman Lala hen Instagram account khat jong ani ki honin a followers jong ana tam thowin hi hi pa hi tua hoya ma hi tami ti a hele a na ke thei da pon case lin ta na nei ta ji chun police ho in a holovin hi ti chun ama jong police ho akona shu cha na ding chun mun khana thim thei ta lo jan hi ten thi be chan agu en mun munin aki sel le en hi
aban che kileu hen number 5 na pa amin hi Davinder Bombiha kitien hiji pa hi Punjab GAMSUNGA top 10 gangster la khachu an hi in ama hi alit nunga gangster hung hi che hen athil bol hi guchat michom mithat an hi in iti chun ama ho geng la chun anasa penen an pangin ama ho geng la member jong chana tim se jengovin police on ahin holwin ahin holwin aloi ho zong namat pe ovin azon in ama zong hi anaman tawin hi Punjab GAMSUNGA Davinder anaki chat danu chu aji chu ama ko ma hi wangsit pia akimu to piham ailawal ako kha ham ache che chu damsel cha ama ho ko ma kona hung kile do lo chu ane hi ji tawin hi hi ji na public ho chun anaki cha tho jing chu a hi in hi ahin la tu ahin Davinder hi public ho komen aum tapon police on ahin kho adal tam hop dingin zelinin akoi tawin hi aban che kilau han number lina pa amin hi sukha kalwa kitien hijipa jong hi Punjab GAMSUNGA top 10 la gangster khat chona hin ama jong han akim nei hle jingin ama hi anewa pat gangster MIPHALOU chu ana hi ta na hi hijipa hen gucha michom ailwa hele thil azat zat phalo ho hi ana bolen azona hin mi ahin thattan mi hin kho ahin la pha na hin police on ahin hol tawin hi police on izat ve a hol wangovin hol do povin a hol do povin hi aji chu ama chunga ki thopi ding politic langa sei the bol the hi anadim se jing in hi iti chan phana che che in mi jong ahin thatin thil jong ahin gu in ahile azo zo na hin aloi ho hin ahin kapli khatawin ahin that khatawin hi aban che kilau han number 2 na pa amin hi Niraj Bawana hin hijipa hi detlimuna gangster khatchan hi kinin hijipa na gimnei dan hi phone call khatwe ga abol jong le ai akang han sum tam ta ahung lu jing ji in hi ama hin mi tha ti ho hi izin ana gelpon iti chun police on jong izat ve anama no hitam izat ve ki thlat do kin hitam atla do ki ting lew angai ngai in anum ji in mi ana that in na hele tu ni chana mi tha do hi tam hle jing tan akia zong hi alen hle jing ta na hi ahin la sum houding a jan tu lai khanga he case lien itabang ne jong le abui na ima cha aum poi hijipa hi anewa pat MIPHALOU chan he tan tu a hi hoya mai tam a ki heta pun police ho inwang amandi pu win hi abon chi ki lew hen number ni na pa amin hi durlap kasip akitien hijipa hi alimi vet long le cha na jeng ade pang hen asana kinu in ami teni eyebrow wom le lu nen akinu kinin gimnei te hen thil go in sum go in tele azat zat ahin bolin tuti lawa mi ahin thatnen hi ti hen gimnei te en gangster khat ane in hi hijipa hi Madhya Pradesh a top 10 gangster khat cho ne hi kinin a gimnei dan min aki cha dan hi hijilai GAMSUNGA milin milal honjong amin aza azong lew akicha jing ji win hi hijipa hi hitabanga ana phatmo jing wang hen angai lu ding jong hi offense ding jong hi anu umda pon min jong iti seiding ham ana dei hle jing oben ama he tu a hen leise na umta pon athitan athi zo nungin jong mi izat hamen ama he ana ngai hle jing oben ana lung helpi oben hi durlap kasip athi dan hi aloi ho he to mun khana chena wa hen ahung ki tu tapowin iti akito lo phan wa jon ama en mi ana thaji bang chem cho hen mi na sun li tho jin a hile hitabang mama chon aloi ho hen durlap kasip hi chem chen na sunovin ana thatnovin hi aban che ki law hen top 1 apa he Lauren Bisnoy kitien hi che pa he a gimnei dan he alim ivet nong la sil be ang bung jengin cha na jengin ama he apa be se pon mi jong ho be se pon I thiam tia alung han kha min asu lung hang kha a hele atha pai jeng chu an hi in hi hijipa jong hen thilgu mi tha ti ho hi a hin bolin a hi le azona a hen police o hen a hin man tawin a hi tuni ni khwa India GAMSUNGA MIPHALOU phabe mo thui se naw hi chan hen a ki chai tan hi cholo ko na ga he do thei che hi a hele thil phalo bol ki ti hi a sot ngai poi ti hi mu do thein a umin a hi chule nangin hi chu holoi chung changa hi ipi sei no manayam komenan hin seidingin ka hin te me
video zona chana hin pe do sin a bon chaw chungin ki pa thu ka hin sein video tha ahung ki taka sin ananga ajingu hi te